tini khwai champa hawar amsayo BJP party yakarei tipra mothani banaromkha side family eba 300 voter phaika tipra mothao sai khnarekha Ashish Deborma BJP kwbangma salombai khainaikha phiaba tipra sarone hamkrai mungsa khaya BJP rokhnai phiaba aboni yagulo tini Ashish Deborma ni yakteino tini tipra mothani banarom haika BJP yakarei side family 300 voter amo hai tipra saroni hamgrai nainani hingkai tipra motha chisa bokhnai sai khanareka Ashish Deborma naitongde chini koktubuni bisingtei nin lagyo khorok busubu tatei nungsi tipra motha join khlaika এমনিকাই তো সিনর প্রায় 60 ফ্যামিলি আর প্রায় নি 300 নো পরপটার দङ অবশ্য ইদানিং আং তিনি চত ফাইলি আ জায়গা ভোট অফিস নক তাঙ্গৈ আসন কাম পতরকে কাইছে পান্ডা খলাই যতনন তোই এখন ইস দুই দিন খলাই নে asal soal BJP khaimaya goro tini tam debo bodo yakhanani nakha নাইখা সে বিজেপিও তঙ্গৈ sini tohon bagisen samung tangmano motoya jonojati morchano nukasen borok tino bichin bagai paharo khablong layo kintu jatin bagai samung tangmaya on bagai yang oti promota kaisa benolang thaika je tohon bagai khainai engkai sini ione bagai khainai boron bagai khainai ketin nung BJP ni bo atu bo poto tongmani ang 26 ne 21 nong e o tongmani sibahor panchayat ni kaisa elected member nong mungkai Ashish Deborma